Raske, oye. Guys, meze neza, twe tumeze neza turashima nkuko Joshua yababwiye twumva dutegura akantu k'ubwenge murabizi yuko nene team Noraske tuba dukaze cyane gose baratuzi so rero hamikini naco reka dushimira abantu ndakunze kumva abantu Noraske reka dushimira abantu badukurikirana bari mu bigo byo hanze bari hagati mu gihugu bari mu gisagara cya Bujumbura hose ku isi yose ariko kandi dushimira abantu bose baraba ibintu bica kuri ino channel ya Solution Cup bakabimara bagakomanta bagapartage bakaheza n'abandi no kuri God bless you muri abantu bacu. Okay, umuhungu wanje muramubona umuhungu wanje bari kugira uravuga piti yanga amateka yawe buga okay mbega abandi bari he kandi abandi shameruka bafashe kai afashika bagiye bariko bariga ya rero batwamwe ya mugangira ngo siyo bari kinigeze kubona nigeze kubona umuntu gendera buhari hola tumakore Cank kama te wabyibushe peti oya ahubwo numaiza nonze ya humve ndabambene wabyibushe abajama banje basigaye bambwira ngo nonze Nani afisa bajama nobabura umve Joshua garafisa bajama Okay guys, bayibona yitwa Joshua fata ngaha nyuma ndavuga fata sivyo fata sama mfisi fata urazi we gukora mu furu bujya Joshua yaramufashe ya bakatava byica umuntu nakadembe gete yo hola people turabaramukije amahoro y'Imana wherever muri nitwa Nohaske ntero gatandatu solution man of God new creation son of God unstoppable n'andi mazina menshi nkuko mubizi tumaze iminsi tutariko turabaha prank ariko sikubera ko wigiti ndiko ndarifata sikubera ko twabahevye sivyo ariko murabizi ko tubakunda sorry ndaye kwitugikorera jamo vola murabizi ko tubakunda ofete turiko turakora filme kandi filme izobiri ku rwego rwo hejuru murabizi ko umukunzi wanyu Mamalao canke Fanny Vini yaramaze kirekire atariko arabaha filme ziryoshe zimwe mukunda kubera ko yari mu nzo kibunga no kuvyara ico bituma rero taba filme rero muri iminsi tumaze iminsi twiga amatournage turonka umwanya wo gukora ka prank turonka umwanya wo
sinde nk'umunye ku nyine kubaha akantu k'amavuta ariko no munsi ndavuga nti reka ndabikore wasanze bari hajya bajya petit wapi abo bagiye kwiga nanana oya nanana bagiye gukina hiyo hanze safi ubu rero twandika amateka dukorere prank Mamalao ari muri chambre ariko aronsa ariko kandi yanarushe twiriwe muri tournage niko bimeze ariko bano bahungu banje timu yanje ndavuga ntireka no musi twandika amateka so mugumane natwe no munsi prank nza gukora ni prank ya kajembe gete prank ya kasaze ariko kandi mugire like n'imiriro myinshi n'imitima myinshi kuri team Noraske team turazi tubaka no kubwe agarigege so mugumane nanje urazi reba katamushitsi yawe ko mtongere prank ntiyagere mushitsi sasa mu press camera hariya urabizi ngene system imeze kujya nyene nitwoyibabwira tutarayitangu tuyabwira wewe press camera hariya hama twandike amateka ariko kandi Joshua reka bahaka dance gatoya muririmbira akaririmbo agenda umuhungu wanje yanditse amateka barafunze baravuga barata tamba turabizi tanga show banze twatake tanga show kumwe ino prank ya mutego ubwo uri mu peto ufise ubwo bafite ngenda yibwi wendo lete kisu cyane yoza ni mugita Santa Kuitira karisha iyo mega nta n'umubiyoka Nsi gendera mu gikoni imbugita cyangwa ikarisha kyoza ni imbugita mu gikoni chef datla bantu pi dufate kekira nana uy obuja kuma Tra creo que busqué a Mongo un gerente sende yanje ndayikunda iyi niyo kuva mu busore mani ndayikunda ariko kugira Mamalao ndamukomeje Mamalao je nawe ndambwira prank yanje bizimvye sizazi ndizagusa zo kwiriza urumva ngo reka hose mpamvu impenera abana fata bye nagere fata shimwe iyi prank ini kandana bahungu safi okay ngabe kwa tukasa kameti Josh urabizi Josh ngi guys mwihangane rero Team Mamalao pole sana nyene ibonye abagabo batatu wewe abura kubwanwa gusa abura kubwanwa niyaja burya urazi n'umuntu munashye musime yego byaba byiza burya birashoboka yuko umwana azomugabo umugani bishoboka yuko umugabo azomwana nibishobeka ko nibishobeka kumwana kumugabo w'umwana mukuba umugabo w'umwana wowe umwana w'umugabo yego umwana w'umugabo ni sawa donc umwana afite aho ni sawa kubera yuko shiraho nyine munsi y'imeza sha
Chiraga twataki. Twishire. Urumva peti? Uca ugenda. Mike. Uca ugenda umuhamagare. Sivyo? Utwishyira munsi kwe. Se ko nirindura umunsi. Urabizi fiko wewe? Mungu ntunyononere have. Uyiye. Muri tayari? Kubera mugo. Ntabwo. Ibyo turabizi. Bari ubucuza. Aha. Kwanja. Mamagara. Beti. Urabona umamagara. 아니. nukwigera wona ibyo guzura urafata ugomba kunga uriko uravyumva ngo nukuri ngaho iwawe nukuri mana umbiza kwigura jo uko biri kose jewe ugomba kona kwicara nuko kwagira bwiza ukunda anye bakubita kuri umwana bazwa bakubita kuri umwana bazwa bakubita kuri umwana bakubita Namaste nuki bazwa bakubita jewe bazwa bakubita Mbese nukigende kwa ndekwaje nkwereka nukuri urabona ngiragira umupira nukujo umugabo waje ibintu aguma inushaka kuvyemera shaka kuvyemera ngo umutima kwa ndamusanze wiwe ashaka kurabona ngiragira bigenze gute baje nekagira ngakwe neka ko bigenze gute nibi unyina kuma gufata nabi je sinzi impamvu kubera sinzi ngo nimba ariko ndi wiwe mbanje nawe bagitiki kubita umuntu munzi y'ibyo bintu nibiba none bese none ariko nzinaje tuko ndawusavye so kugenda Zogende gute ndawusavye so kugenda umba rero bese umba nukwije ibintu havyo nopemera habaye kino ngiragira umupira habaye kivyagenze none ubona yuko atandira afise nyene rabihagize ndawusavye ugende basi none kwari kubiyaga ngo yekuza nuka bese ne usanga none gende rero acha gira kana mutari ko Oh my god. Guys, mnaona kumbe na vigenza. Yo. Yo. 내가 너무 기지해요. 거기서 아무 기지. 아유, 그 문분한 거에. iyo prank nyine ni misi yavuze ngo tuyikore ndavuga ngo tumukore ngo prank mama tuvuga ati mungu wanje ntiyovuga ikintu tukamugabira ariko sorry baby kincho dufare ubucurira uretse ukuntu mu mwe w'umutima n'agapira kamwe ugatabara ngo ni urupfu ngo ugasanga navuze n'ibidakeneye ndakubwira basi Shiri ko kwerekana reaction nk'iyo turi muri kamera turi kumwe n'abana bofre wawe uri kwerekana reaction
Bese ngende. Nibyo mugite mwe nibyo mubona ari byiza. Geruzare iriya kamera se. Bese basi jonda giye basi. Wowe uraje ko nawe kumukura hasi uraje ukuntu yamvuna mwe n'amako ura nawe ukaca wemewe kugira ibintu nk'ibyo. Mwamuganira prank turofa aure mu giti kiremwe. Nagomba kuraba, icyo nagomba kuraba sheri. Icyo nagomba kuraba mu gihe umfashe ndiko ndashwana ko buri mu ruhande rwanje cyangwa ko buri mu ruhande rw'uwo mwanse rega hari umugore atakuvugira avuga ati abo n'abagabo baramenyana ariko wowe urabona ko wangwari bigere n'ibyo nagomba kubona nagomba kubona urukundo nkunda nk'ubusanzwe bantikuye ngere byo babimeze ariko no prank n'agapira ukagatabura nyene no kubera ndagukomesha rega je prank zanje ziba zizimvye ariko iyi prank irigishije uno muhungu wanje wabonye yuko ino prank irigishije gose ingo basingana kubwira ashirira kugira ibyo bintu nk'ivyo ntureke kumbabaza Munda kubwire mwana prank ziwe z'uburofa avuga ngo izo ni z'uburofa iba y'uburofa gute none iyo bonera prank ngo kuraho yuko ndakugwanirwa n'umugore umve kugwanirwa n'umugore none umugabo wawe usanze bariko baramutikura hari abagore baca biruka nagomba kuraba rero umunsi wose sanga bariko barantikura munzi wawe afiko yariko ubu yafiko kubaka gukubitira umugabo munzi iwe none atanga uva afise None. umugabo wawe kubitirwa munzi iwe bwenge none abagabo bama bakwitiwe munzi yabo n'umwe ni babiri ntibaba babashishuye ambe turashaka gukubita umugabo twagomba turabe kandi wanyu mbaye tukagumaga mwana kuri kuba mwagize uburofa vrep none oye je n'abamubare je n'ubutsinda tahora mugire prank yo kugwana nani sindamukubise jidobazi ntabwo wakumenya ikiro agera kurukanye gose ko mbonye nisi nawe n'umukubise oye adavye timwe muraguze muragwana no mwana nebe n'ukuna agapira wagatabuye iyi prank yari ikomeye zise zindi z'abagore iyi ni prank y'abagabo ni kakandi wawe urugira mu sport iyi ni prank y'abagabo akana kambaye kuva nkiri umusore none raba gahereye kuri prank yo kugira ndagukomeye hora people mwabonye rero team ntari yuko mugira prank z'uburofa iyi prank y'uburofa fiko oya prank yo kugwana kwe barakubonye nta mugore uzoronka kandi ugwana rero byari byavre no atari byavre ni abonye uko agwana nabonye bari prank nyo usanga ari byavre kwe mwari kugira iki ne gusigana ndakwazi ukuntu kubitikwa mu nzu wawe oya je nta muntu nkubitira mu nzu mfise imbuga iteze no kumana ndagucugutwe kuma kwari Yesu kuri Yesu yabonye njya filime ya Yesu haje umukonesera mu gucugutwe ko kwe azirega gaho ni twagomba kugusingwano yizi ngumi nibiki haye namwe nifiko wewe unyatake turabe ngena acha reagise sawa rero ariko ikintu kimwe mbonye urango ako fikara hatwe naho gapira kiwe mpazwe kugatabura yakwize imbrade kubaza kugatabura dengi utakatabura nubona atari kuba ari Jackie wanje katabutse ukita gato gusa ikintu kimwe mbonye wowe wavuye ku mana kweri kandi nisi yamabimbi ati buje mere yavuye ku mana nkahari bije bintu bambwiye nivyo mana Timutare Timutare Mene nkimwe igira nta kibazo nicyo wivugisha ngo yengera ngo turi babiri kune mugabo rero binagiye gusanga Frank za Noraske nizi burongo reka fata ijambo mwene wacu reka fata ijambo Frank za Noraske zitwara sacrifice nini zirego nivyo zitwara ingufu yavugisha aronona kandi bese byiza ko Frank amaze kurazoza nta nimwe yagusajye aronona nunaguteze none ari Frank ni murabona akoze tamahera yashitsemo none no kura Frank tamahera ni mwigaci genda nibone imiguhe ibihumbi 50 ndazi hari ntazo uri umufana cyabindungikira tu bana warandyoheye gura gapira nagere imigaci naba amafaranga akoroka abafana babwa ati wewe uri kurakora amateka je uri kurishinga abantu bakubesha
muga yafashe yafashe hano warunarizo yafashe ntacyo mugabo yafashe mugabo ntacyo yigisha ibiganza wemereke prank yagufasha yamfashe yego nibyo kabisa no mu mutima nababaye kwe Yesu uvuga ati ndemeye ego ntacyo yamfashe kwe mugabo ni uburofa na kimwe yigisha na kimwe ivuga ukeneye muri kazoza mugore wanje uri kurandawe ni muri muwe kurandawe nimba utazongwanira nkuko nico bitwa umufasha hajyanye waruje kumufasha Joshua ntacyo yigishije prank reka basi tubaze Joshua yigishije ko bijya bavuga ngo umufasha aba atari ibintu byo kubeshya nkaho none n'uwarubonye ko waruje kumufasha no kuvogera sero uko ari muhira ngo uje kumukurikira ko nagomba ndabaza yagize iki ngo urabona kure aho mugwanira mu nziwe uhamagara no hanze sero urashaka gusimagara gutera nk'ikofi Asero baraza gutera ikofi batishano kuri nta kundi je ndagiye ukivuga ati sawa mbwa abantu bace bagenda ko mwene data nakundi kuri sima mu dikofi imbere y'abana imbere y'abana ndagiye ati mugabo aho tuzohurira mwibaraba ni jewe nawe kwe yaba tuzovungutira amaka gusipragira wasanga bitari kwira nafata reka ndara komesha byo bari bigize sawa fresh sana kora people ndabibutse yuko uri umubebe utambaye pampers ya sekanawe kenda joshujaze pampers ntushobora kugira ingufu nkazirya kuko yaragize zo kubita umugabo wanjye kurira abana bari pampers yitwa sekanawe kugira azokorane inguvu ariko kandi abakoko batambara kotex ya sekanawe niba badusanga bakumabiki oya watumye pampers Joshua niko text uri mutuma naye kubera ntumugisha umwana wanjye ibintu bya text haraga je jago text no mise ngo n'abagabo barazigo avuga rero ega si byabi sizana nino ega sizati negenda Joshua ndane ni ya kotex ni swazi ngo text ari zo mama we ndio nzira nyimazi si kigiye kwe chamba za kotex ni reka go charati kotex si kigiye kwe ni atari no ko umbe rero jego text nayo imenyengira pese nk'imyaka 200 unashika namenye mpuzi no kuri rero yari zari zibonitsa haba nizahaba gute zaneho yari zari zabakire ora bipo wamenye kotex usinya kinga nambura umuhungu mugana n'umugabo None wayimenye gute? Jeje wewe kotex wayimenye ryari? kubera handitse ko pad pade nebisiguri kotex wayimenye ryari? muri filime ngi nisa njari we wayimenye ryari? sagaranga aho tubwigiye wabimenye wamenye kuva kera ryari? kera ryari umve mbiki kuva kera ryari? wayimenye gute bazi? jewe navyumvise mananini biriya bya cosmopad muri filime ziriya z'abanyarwanda zisobanuye harimo publicité tumbonere pad none harimo ikora bizi birimo vugisha ukuri nezi pad nyene pad ni vugisha ukuri ncada ku 10,000 ibi bayikoresha iki? sinzi oya jojo atubire umva nayiko nayo shaka 10,000 ntayo kwanga jojo tukwita ko 10,000 oya nano kwanga umva noya adimire gitari zagimba navyatsi kwe arazi gusagara pad urabizi ko ari pad ndakufundira urabe kandi ari icyo nyene icyayi ikirega none cyo bagikoze iki nzobikugira sha mu ngwanya nzobikugira amina
ayo ni pampers bariko ziki bambika abana okay babwira abantu yuko abana baza barabambika pampers yitwa sekana sekana kubera uco byuha nona n'ibitama anyway no pampers meze neza cyane fresh uyambitse umwana arasinzira neza ntagira pipi ntacagira byane byo kwigonyonzora urumva kandi ntitobora irimwo nyene koto nyinshi ikwiye kandi iguma imota neza kandi iranazimbutse iyo pampers sekanawe zimbutse cyane ego hama iyi kotetse pade sekanawe iyi nyine yayindi uyambaye nta byo kujinyika nyine wumva uri jene ako uguma utwenga utijena ibayita pade kandi n'abagabo barayigura n'imisore barayigura abashiri babo abana babo wisanzwe umuntu w'umuhungu cyangwa w'umupapa utari kuragura pade ngo uyihe utange gift isobanutse sinzi ibyo kuratanga kuko iyi ituma n'ibyo kuribwa bihera baribwa abantu muri baribwa umuti wabonetse ahantu bashobora kuyikura barashobora kuza kuyirangurira aho dukorera ni hagati ya Stade Ntwari na Imprimerie Max muca muhabona neza na neza ni ku nimero zingahe muca muhabona turaza gushaka nimero za telefone mushobora kuturonderako kugira ngo mushobore kwironkera ku giciro cyiza cyane abantu benshi bamaze iminsi bavuga ngo ngirana ibya pirate kubera bizimbutse oya twe dukeneye kubanezereza nezeration ariko rero ukwiye kunshimira nkeho ngire wamamatse rero iyo nagura ino frank ibyo ubijije kandi ahandi hantu atari frank zanjye zirabwa n'ahandi hantu hocisha amapade genda pade ibyo Kenesha Joshua ubike pade inoti ya dimire ragucitse kubona utazi pade aya namaze kubyumva yambara siko bavuze none ayambara ndagoye wambara ndazi ubumwe nabona yambara bayi rero by'amakuru nayo bayi watanguye ni uguruye kamera ni usezerane uguruye kamera kandi biraryoshe ni made in Burundi ni made in Burundi kandi honyine iyo pade cyangwa ipampers ikintu cyose cyasekana ugikoresheje harava ko amafaranga 500 yo kujya gufasha imfubyi abatishoboye kugira ngo nabo bashobore guseka yes rero ukeneye gufasha imfubyi n'abatishoboye umwanya akajyo keza ni gukoresha sekanawe ariko rero sekanawe ikindi cyiza mutari munsi kuri sekanawe nuko izimbutse cyane hama Mamalao ariko arakora filime nabibagiye kuva kare rero ibozo muko nibyo wanabivutse mu maprank y'uburo ariko arakora filime mu mushigikire karabutaka mu musengere cyane bagaruke inyuma yo kwibaruka yego none abakunzi vrema batubwiye ngo je ngo ndagukunda mwibanga ntubivuga ntubyerekana ntunansengera se ko ari umukunzi gani namushigikira mushikiza amasengesho mushikiza inoti mumushire mu inoti ivyo nibiki mushigikira wari wabuza je nabona mugiye genza komanda kwa platform mvugira ko ibintu byawe abege gusha urukundo baragwerekana ntibaruvuga gusa urukundo s'amajambo sekanawe so thank you haba musengera abana bari mu examen n'abandi bana banyu Imana waje imbere kandi murabitora cyane gose muri mitwe ntabwo muri miriwizo mu izina rya Yesu amen turakunda muri solution couple bye bye ciao ikindi cyiza naco kwizina pampers zisa na vera kandi vera gisigoye kari ikimenyetso c'amachance ubise bana wewe bashashe anyway izi inye rero umukobwa yambaye izi umukobwa yambaye ntawagitamba guca akamba neza kubera amaguwe neza niba ntakini yambaye guys bye kata fika